Ti madama nga proyekto mita po kay datoy civic farmer civic center mi at ken datoy SB Hall madama nga mga tartarimaan. Mano prosyento sir tinalpas nga to? Basta pa mga if I'm not mistaken ket mga datoy SB Hall mga siguro 60, 70% detan. And that is less than 50 pa lang. That market civic center. Dati civic center sir, mausar to nga ta kada di sumarunong nga piyesta. Ipapasure niya po contractor baka mabaliminto kano nga usaratan no agpiesta ti Ili Marcos. Madaman sapay ti beautification ti babas ti municipio sir. Isupay data ti madama nga is in front of our municipality. Isupay ti madama gayam project nga madama nga project nga araramit tatanga. Dati beautification ko basit lang. Palang ta data kaday di pala na kita mi idi piasta mi idi 2023. Kita anayam mi jaka mo no makaramanayan mo no sampay. Ngem data walkway mekat pinunduan ti New Marcos Association of Hawaii. Ngem data tingana ket iso project ni Governor. Okay. Hindi jay arko na jay. Sir madlo nga dito tiyandaan nyo ket idi basit itinagyang ngem karita gondaway ket umad-ado. Kinapunuan na ket madamdam magkupay kiding agririda diyan nakon. Ala ket data mati pagsayatan nata idi damok ti Agtugaw. Tilagla kunta ket mabilbilang mga 2-3 siguro. Iso nga ti Ili Marcos di iso kalalawaan ken ka lilinisan nga tiyandaan sir. Public market iti Intero Pilipinas. Atawang Batagrugit. So nagalukoy kayo sir ti vendors no, in Kualata dinalo sami idi mic ditoin at ijay nakatambakan dagiti kwati prats ti dagiti mauso sa iti dagiti tanok. Ijay ti pakaikukuan naket aga madiday ito kay kasano nga rod nganda ko so dinalo sam pinadalusak tapos inikak ti lamlamisaan nga pagkian dagiti agla ko tinatnateng. So kastamot kay kasi na po Diyos at damot tiglalako. And timaysa nga pagsayatan nata inaldaw. When dumagas dagiti tagaban na Nueva Ecija sir. Okay, basta no siya sino di mayata na so data inaldaw iti in the operation na data ka. Dati kwati pagdiswan dati New Market ni. Mano DJ kasan Kalawan na sir. Data yan ta basta data likod data BFP sir. Likod BFP. BFP ya. Kinde stall. Dati rantak rantati kwakit masabali ti view na to ta. Tap no mamaminsan dito kinapintas ti sangon ti kwanto mo tan. At dito yan ti diso ti evacuation center making data BFP ket pag balito nga plaza. Okay. Person to plaza min. Adan to mo pagpasyaran dagiti bubing kada mga pagpapalipasan ti rabiin. Okay sir. Sir don sa ti maangay nga mass wedding ti LGU sir? Tuno October. Oo. So ada target you sir nga bilang da? No one at that target me. Not less than 50 or 20. Tadete na udin sakit na surok dan almost 30. 30 mass wedding. For all? Iso amin nga nagkasaran. Sponsored by LGU sir? Wano si ka sir? LGU. LGU. Okay sir. Programa at LGU DJ.
yearly nga programa TLJ. So panawagam sir dagiti hampay nga nakapagkasar nga taga Marcos. So tamang kuha mo tan, papel damotan nga handa nga kasla. gayam ti building na sir, awam ti kaslang parang Dati tulong. building dandan yung malpas di dyan yung building dan. Ayan no sir. Ada jay ko ada jay. Dati building dan ka nairitan iti LGU sir. yun. So ada ti mapatpatakder sir nga building da. Ada 4 story. Ayan at location na sir. Madamati deta kwati slope protection na ta bakbakrang na. Yan actually nagsurat kanya ni provincial engineer nga advance sa pay nasurok na 30 million nga umay nga building.